Parlok baro tunginya pai kindia chepang wei martel jongga jela asam. Ubakar teng Uhimanta Das. Uhimanta Das udai nagashnong dhan dhama. Jongga Nalbari District Assam. Menba udanglong ukna samla. Ulayo sngow chepang u Jesu Christ na u parlok jong u. Ubaju yadi dukan lang hashnong jong u. Uhimanta ula sngotu lupa. Ya gejing kiba unya kendu lada ungala Kristan. Namar ba uwan na kakenhun. Shitniam, kabasyun thlong lu thlong seeng, ya kenyam Kristan. Kumta wala ulayo snow syapang uta u Jesu Christ. Ula pen yala gajong gadonot, bar tre ban kala Kristan. Namaru syapting, yala gajong kakenhun, shitniam gajong u. Henry ha pedang gajing pen gajong u gadonot ban kala Kristan. Gajing gajong ublay kala job ya gadonot gajong u. But la sha shu claim the ID yala de but kajing how Jesus Christ ha dai ro ha kasnam khat khandai spa khandai punyo uhimanta ula itu yau Jesus Christ uhimanta ula sedang banya ya galenti ka bakem but kabadap de kiding tendung ha ka bakisya gitar ya kajing kajong Henry kajing jong blai kalanang kelang but kalanang rahem hapok gadonot kajong Lapen Baptist yau Hachandrapur Baptist Church Hagasnem khat khandai spa khandai pho khandai Hadin kata ulara no eka balang gajong Shagwahti Baptist Church Ban Baza Deiru hausnem arhajasan uhimenta baruta uparlang ulayathu ningkong syapang u Jesu Christ hai ki pai ba bat kilayaledro banrong Shaka Rescue Ministry Kini baro angot kietrai kumki missionary ha Assam. Uhimenta ulang unang yalap ubashidram, bar ubatbit shibon. Bon kibalang asmes, kijukhat ban yalap yau. Manla kapor, ujusya barngam beset, hakikan hun shitniam, lada un pengkala Kristan, ya kibreu, hakito kipor. Kibahayeng Assam kijong uhimenta, kila shifting shikat ya gajing kala Kristan, kijong uhimenta. Bat bon ro ula sya barngam penya kumta kila kro yu bon sange no hagaba yalap yu Jesus Christ Henry uhimanta ula ang bo umla kan daya tu lam shekiwe syapang gajing ba gajong blai bo ulama gajing kwa kalanya Kristan uang kadai gajing trai umensim ublai da gajing penbuar gajong no ula kampen lai jingmot ya kakam yalap hagol para district bat hatan jong ka sonapol ujupelai poru ban lej islang bat kit samla pule kaba ula trai rengkat bat ki GF kabadan Hagwahti haga alpu pratrik ujon arjan nyo kumba haga por prashitang janme uhimenta udang wan na ka Bible study bat kat ba udang ya krem phone bat ka samla ka jong u kaba utmu ban ya kentiu kurem Hau benai Disember Ladon bawan tid ying yau Habau la pli ke jingkang Kiriu terang senam kilat tid yau Naiki benta jong ka klik da unarap Hadu bau nda gelang haju La syam yau himanta da utrai jong ka ying Bola tiak lingktar haka jing lingkin ka senam Wak laki perabangai Kilapul syang ban ai ke jing sumar kabab hatam yau Henry ublay ulai ibet na bankhat yau shaladehi haka shitrek Julai arjanyo haba udang arpu prasnam karta kaktin ublay kaong lada pipule na ga gospel ga jong Yohanes khaar arpusa lamda iwei sembai go idahab haka khandau bat ba iyam ita isa marwai Henry lada iyam isaino bonsa Kajing treshitam bakajing pai uhimanta Yala kajing Kawan ra kajing kela jong ki babon ki SMS Bat kiwe pat ki bampat ngai bat tiap syapang ublay ubaim jong uhimanta La pendap ya kajing let on tap dan buram ya uhimanta Daka Guwahti Baptist Church Haka arterik Julai Unong penyat ya ka service ulapan pena Ba uhimanta das ulang umartu banengkong du Naga jelang Assam Suk kibayo penshitom ban Naga benta kahak Nama jongki long kahima kibenen
Matias San Shipau. Kublai Shibon kato kene gade khana kabalengkat Shapang Malta Asamis Himanta Das. Ublay nang kerku yepi ke basngap bat ke baaru ye kapawar kabakelot.